aho neza amazina ni Turatimana Idi, YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Uyu munsi turi Kibagabaga, tugiye kwereka inzu iri kugurishwa ku giciro cya miliyoni 430 y'amafaranga y'u Rwanda. Inzu yacu igizwe n'ibyumba 8 ndetse na toilette 8, ibikoni 2, salon na salamanje ndetse na rooftop nziza cyane. Kuri miliyoni 430 rero inzu nayiguhesha. Nkurikira umunota umwe hanyuma video irambuye muraza kwisanga kuri YouTube channel yacu Rwanda Real Estate.